Gulte ho na bon bin kahin lim ki nove tunin Colonel Harlens David Sonder ki tipa tu sim in saiding o hi hitabunga hi hasan na le buina nein khusunga na tu kha ta em tu sim ji smart min dongar Colonel Harlens David Sonder ki tipa hi in sungan thei ta in ahung khusan ahung pina ki pat nup na ki ti mu khalo mi a hi kumngal hinin apan an thi sanin chagahin khu ki ti chu ahin mang pantai gan thei sumle pai nei lo a hi ji in school kain a ki pat fi episode tapon kumsom lugum alhin kum hin school a ki pat pampei le no do en omin alekha sim chu ananga ta na hi gan thei ta le lungleng vai ta in awa len na to na ding a ki holin kumsom le sagi alhin kum hin ana to namun li a ki panin no do le pampei in anu min a hi lungap na ding anei ta lo ji in kumsom le gen alhin hin ji amo nei lo tan hi chun in sung sim ding a hi ta ji in kumsom le get a ki pan kumsom ni le ni chan rare road na conductorin na tongin hinla alo samkit tan aban tongjom thei talovin ana to na ki pat haisanin om kit tan hi hichun army be a ki panghan atin hinla alo samkit tai izat ve alo sapta wangin aki gimbol jingin law school be alu ding atin hinla alo samdel kit tai hichun ki hambol ta in tin le ha thu pumin apang jingin insurance a salesman in apangin alo samkit tan ana to jom thei talovin haisain om lo kit tai in sunga chun apu gi ding ahung ki bezingin kumsom lo kol hin hin chanu mel hoi ta khan hin nei tan hinla agan thei avi chat warji chun ajingai ta ajinun achanu chu akipu mangin anazam san kit tan hi dala in ahung kit tan changhin khu chu ahin mang pan tan hi agan thei aleng vai be se ta ji in ke fi neu chakhna chun buhun le kungle bel so min ahung pang tan hi ijilai ta chun aji acha angai walin ajinu la kinung le ding anom di pon he chun achanu be chu kichang deham atin hejong chu alo samkit tan achang zo di tapoi kumsom lugup lenga alhin hin na fal ta a to zo ta lo ji in retire an hitan he chun ana to na retirement check achun dollar zakhat lenga anamu an hi aki gel le thasit nan adimin hinding anom tapon ithading bo alunga om pan tan hi aji chu ahin ni khu atahat lai sung atam zo chu lo sap nangan jing an hi jing ji in ama din ki gel ha na chu om thei tapon ni khat thing phunglim nuya atau tan thasita le thilung pumin ahung pe na kipat ahung lo sap to pe na ho chu lekha pe khanin anaji do in hi aman leisit chunga a hi nom na ho le adoi atup ho ji do na dinga anagel chu lo sap na yo si zo ji do na in na tai hiti chun nilhum kejin alung agel tan hi le azonan leisit chunga hi abol nai lo thil tampi ahing gel do kitan ahin ki gel gel le mizo si chung buma athip na thil khan chu ahin ki gel do khata na hi hi chun thil dang hilovin ne sim le ahun dan athip na chu a hi hi chun aman jong dollar som get la sigi men chicken aga cho in fry hoite in abolin mi in a chunin azu le pan ta na hi kentucky munzo si abengin azu jing tan hi le azonan kumsom gup lenga a ama le ama ani ki that gu pa chu kumsom get la get alhin kum hin Colonel Harlens David Sanders ki tipa chu founder of Kentucky Fried Chicken KFC ahung hitan wa nui le sit pumpi a mizo si het le mingai sang KFC founder pa chu billionaire anakai do tan hi wa nui ya businessman min thang ta chu ahung hi do tan Manipur sunga jong Amy society sung se a jong mi atam zo hi KFC ngai sang i hi diu gin chan o min hi tun atu sim sim pau hi nangka ki hisa la chun ipi na gel dem tilzo si hi mi dinga igel le ai theidin igel un ai ma mong hin dinga igel le a skit jin a hi mi tampin a seijin keiwang ka gan thei ka leng vai be se in keidin kinep na him om poi ti ji ove abang khat chun kei ko po wal tan kati wal tai tin i seiji un hi chu hi loading hi je ai ma ta i hung ki ngai to ma pan hin la ta lebo ai thei loadinga igel khat chung chu hi do thei ji hi bove pathenin mizo si hi talan khat chi api ahin na talan chu ipi ham na ve kan hitam na ve kan nai lowa hi le hi chu ve kan chi din ikiti mu ve tusim angai zo si phat chom na ai nei thina ding win pathenin tusim ngai zo si phat thina bu taw han ka ki pa e